C'est pas son dit ça? Ah non, je veux dire, m'a touché base. Faut toucher quand même. Toucher tout l'autre. Quoi qu'il y ait bien, on là, là. Yo! Wapè m jò di a frè. Wapè m jò di a frè. Mwen gen 2 opsyon. Wapè m jò di a papa. Wapè m jò di a wè. Wapè m baz. Wapè m wap gen yon wap di m baz. E ti yo kob la bon papa. E ti yo kob la wap gen yon wap di m Ki bay sa misi ap di? Ale di kote bon to bay. Wapè m. Mwen gen 2 opsyon. So walan ba ou yon pè m baz. Mbe bon to bay. Papa, fè vite. Bon kebe kam sa frè. Bon kebe kam sa. Wapè m wè. Ki bay sa misi ap fè sou la mi? Pwede kon sa fè la mi? Wapè m se yon yon. Kile kon mi chè kon se nou jwèk koumye baz. Yo, avant de parler, il n'y a pas. Quand on dit que c'est monsieur, pas payer moi, Yo, bon to bay. Ki kaka misi ap fè la? Bon ki kaka sa fè la?